Omuringo gwo mutano reka nkwakire omurebe wa Tayari West TV nde Ivan Nyesigo kwereza kuruga omulembo rukuru Kampala Uganda amakanda nagasimba kabungo akishenje rukuru lyihangeri ya Uganda ningashi parliament obahati omukoro guri kugenda mu misho agamajingo nokorahizibwa kwaba members of parliament kuruga omubyanga ebitare bimwe na bimwe bari kutera eberahiro omu parliament eyi 12 of course yabasize kuba netandekane mikoreji yonyine kandi turi kugezaho okushekuro bwonko n'abanyishenjero ababasize kuba nebatera eberahiro byabo bitu obwahati ndi na member of parliament okuruga omuri Fort Portal City kandi owechitinisa Linda Irene no nyine hati kandi ngenda tushekuro bwonko ahanshonga y'ebintu ebyarabe nakorra abanya-Uganda abarahangara omucanga echo owekitinisa ntukutangira Tayari West TV kandi nitwenda osobole kubanora mutyaba kuturora then tugende mu nsonga na muno ebiro byawe 10 ebyo kubanza nwenda kutandikira hansonga zihana otyo muno kokwekero mazire kungambaho ninyo Linda Irene Mugisa kandi ngonza okora mutya abo bona bale Tayari TV kandi no kubasima bebale kusagika Tayari TV abo kwa iri TV ekukora niseki karo kyetu kandi na culture yetu unkagwize imbiro byange 10 nirakoraki orede nyonyekere ndiyo ninkora kandi twine bintu ebituliyo niturwanirira omu parliament ya 10 kandi ebinkujagumizamu nabyo okurwanirira na muno okurora ngo engudo zeitu zasobora kukorwa okurora twasobora kutunga abakozi abakumara tutanturwanira kutunga aba doctors na aba nurses abakumara abwo bogenda kurora nkirwaro lyeto lya buhinga obwo kurora abakozi abakababalo balabutweka abrina busatu so tusobwere kurora muguno mwaka batunga sente ezo kurora ngu bahayongera kuhandika abakozi abakumara nuko abantu bete basobole kutunga obuhereza ogumizamo kurwanira ebyenyegesa okurora ngo amasomero gaitu gasobora kuombekwa emisara y'abasomesa yasobora kuongezebwa kandi na sente za UPE eza capitation grant zayongera kweyongera abokweza government ekusindika sazinti ziri nyingi so biri bimhabite bitukwenda kuongera okuteka mu amani obwahati ba members of parliament bari kugeza kutera eberahiro okureba bataha omwishenjero ri 12 ningashira 12th parliament yangeri ya Uganda bitu obwahati ntufunaho umugisha okuganiraho nabo ababasize kubani batera ekirahiro okugenda okuhereza abantu babo obwahati turi na woman member of parliament wa Metoma district Chalampe Rebecca kandi netwenda okushekura obwonko anshonga y'ekirahiro kyatera ebyara atandikiraho mbiro byeye igana kandi entunguka yari kwenda kuhereza abanyametoma nitwakira Tayari West TV tutandikira babare kunyakira umunyamahura wa Tayari West Ruhanga n'umurungi amina erizoba yabikora byona ishaha yo kurahira yahika Ruhanga yakimarira nibanyeta Chalampe Rebecca namanya umnyishenjero kazi ahabwa Metoma district ahabwa parliament age eyi 12 nasima Ruhanga kureba ngo erizoba ryahika kandi nyenda kutwara gundo mucishagwa kabiri kusima abanyametoma ahabwo kunteka mu bwesije bakankunda bakahurira njiri yanje bakanyikiririzamo bakankora umwebembezi wabo erizoba nabo mwebembezi ahabwa abachara ahabwa Metoma district on parliament ya Uganda obutubire turukororo president witagizira teche kisanja necho butabyama muyimucyo tuzekora abanyametoma n'abanya-Uganda nimbaraganisa nguni nja kubakorera nja kwatanisa nabebembezi banje muri Metoma kurgaru buri dara ryona munyankore nagira ngo ageterine niko gati gufa nja kwatanisa n'abanyametoma bebembezi tutera namani gaitu tugite bitekateko byitu tugite obwenje bwitu deri tushakira abantu bitu nenyisha kubashakira abanyametoma akwa murimo gwa member wa parliament no kucicirira abantu be akabaga amateka akashakira abantu be akagaruka kabahisi obuhereza bwanyuma yo kore byo n'abanyametoma nenyisha kugaruka nimbahika tugirishazi itumanyaho kutandikira kandi hamwe hariho obwahati
of course turi kugezaho okuganiraho nabo ababasize kubane baterekera hiro turi na twino mujuni Loida kandi ogogu ni woman member of parliament omuri Mbarara district nitwenda abase kuba naganiraho nitwe nka Tayari West TV atugambire ekirahiro yakitera naza kutandikira ariki kandi ebyari kwenda okwisyaho abanyambara omu district yambara nibihabye nyine kandi byarabe natereza nibiha nitwakira Tayari West TV honorable member of parliament yakora abakutureba then tutandikira webare mnonga Ivan kandi umutebekanisa wa Tayari TV tukukira kureba mnonga mbara yitu amazina banyeta cyari kunda Loida twino mjuni mchara muhimbura gamba nokora ninye hati member wa parliament ari kujwetera Mbarara district eri mu Kashari North na Kashari South ninsimaranga mnonga habwizoberi abo kuba naterekiragano omisho gabantu nakwata bibiri narahira uninza kora abantu banje naterekiragano chamani mnonga ekikoreka ngu maririze korora abantu banje bambara ariyo bintu binje bakwetenga okukira munonga hakigambe kyamizi tubine mizi gakumara gariyo konka tigakumara amashanyarazi gariyo konka tigakumara enguto zomboye nutunyine nokunda kigambe hariho ziri kubi munonga amashomero nago garukubi amarwariro byona mbwenu turije kurungi ninsima president Museveni akozire yatukorra nangwa nawe ni mukurisayo abo kugira ngo akarahira izoba ryakosha nyumwabazo 2012 arahire kandi nawe yayongera ekinde kisanje kisya ecyayesirengu ni tam no sleep kisanja no sleep and kisanja no corruption so ninyenda kutera umuranga abundi gukora nabo abunture ninkora nabo abahagizi banje n'abatari bahagizi banje twatanisize hamwe tukorera abantu bitu no sleep tutakabiyama kandi ebyo obutaringaniza ningashe bya corruption na kitubiyeho tubyange abo kwa nibyo biresire ensi yitu Mbarara itatebekanaje waba nakuratira ebyabane biganirwaho owekitindisa honorable member of parliament Loida nikwe yabasa kuba nagambira abanyambarara ebyaratandikireho kandi ebyari kwenda okukora okureba Mbarara district yatunka yagenda arurengo rundi okurabiro mu kirahiro ekiyatera eryanyakazoba nabande Ivan Nyesiga okuhereza kuruga omulemo rukuru Kampala Uganda parliament yihanga erya Uganda mwebare munonga